Acciones dinos alitos, Macaris insetin Theotokon. Čudotvorna ikona presvete vladičice Bogorodice, zvana Pećka. Gemiteratu Theuimon, tintimio teranton cheruvim. Povest ove čudotvorne ikone je veoma zanimljiva. Nju je, po predanju, naslikao sveti apostol i evanđelist Luka u Gecimaniji, kraj groba presvete Bogorodice, 48. godine. U Carigradu ju je 460. godine preneo vizantijski car Lav Mudri. Tu je boravila u hramu Majke Božije sve do 898. godine, kada je poslata u Herson na Krim. Nju je tamo dočekao sam ruski knez Sveti Vladimir, koji se pred njom krstio, o čemu postoji zapis, i otpočeo sa krštavanjem ruskog naroda. Oko 989. godine ikona se nalazila u Velikom Novgorodu, odakle je preneta u Nikeju. Nju je od carigradskog patrijarha dobio na blagoslov Sveti Sava Srpski, kada se hirotonisao i donao je u Srbiju. Po prenosu patrijaršije u Peć, tamo je i ova svetinja dobila svoje mesto i od tada se naziva Pećkom. Ikona stoji u naročitom tronu i okićena je mnogobrojnim dragocenim ukrasima, kao zahvalnost onih čije su molitve pred njom uslišene. Ikona presvete Majke Božije je učinila mnoga čuda u gradu Peći i uopšte u narodu. Sačuvala ga od kolere, bila mu uteha u vekovima robovanja, radost u žalosti, lekar u bolesti, prijatelj u nevolji, ohrabrenje u stradanju i na samrti. Čudotvorila je u požarima, kada je sačuvala manastirsko ljudstvo i srpsku kulturnu i duhovnu baštinu. Srbi su je oduvek bezgranično voleli. Turci se odnosili prema njoj korektno i sa poštovanjem, a Albanci čuvali patrijaršiju i prema ikoni gajili strahopoštovanje. S vremena na vreme ikona je nošena po srpskim krajevima, gde je posećivala domove vernika, u njima konačila i pred njom su čitane danonoćne molitve. Ovoj ikoni je posvećen poseban akatist, delo mitropolita Mihajla iz 1894. godine. U njemu je i pripev Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda srpskoga krstonosnoga. U Peći je u prošlosti na praznik ikone Bogorodice Pećke čudotvorna ikona nošena u litiji kroz grad, od kuće do kuće srpskih domaćina koji su je svečano dočekivali. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora na majskom zasedanju 2011. godine praznik ikone presvete Bogorodice Pećke, koji je do tada obeležavan lokalno, dobija opšte crkveni karakter i određeno je da se proslavlja svake godine sutradan po prazniku Vaznesenja. U crkvi Pokrova presvete Bogorodice u Beogradu nalazi se čudotvorna ikona presvete Bogorodice, koja je verna kopija ikone Majke Božije iz Pećke patrijaršije, kao podsjećanje na prvi boravak svete ikone Pećke u Beogradu 30. godina prošlog veka. Tada je boravila i u Zemunu. O tome je pisala sva tadašnja štampa. Milošću Božijom od 14. do 17. februara 2013. godine čudotvorna ikona presvete Bogorodice Pećke boravila je u crkvi Svetoga Save na Vračaru.
u sve dane služen je akatist u njenu čast i čitane su molitve. Mnogobrojan verni narod je dolazio na poklonjenje, celivao i uznosio usrdnu molitvu pred ovom čudotvornom ikonom presvete Majke Božje. Ton che mitera tu Theumon, tinti mio terran ton cheruvim. Molitva prva pred čudotvornom ikonom presvete Majke Božje, zvanom Pećka. Tina diaftoros theon logon tecusan, tinandos theotokon, semegalinon. O svečista djevo, sve blagoslovena, vladičice, presveta Bogorodice, carice neba i zemlje, majko Boga Višnjega, sa strahom i verom padajući pred česnom ikonom Tvojom, usrdno Ti se molimo kao zaštitnici i pokroviteljki našoj. Primi milosrdna moljenja naša i pokrij nas česnim omoforom Tvojim, jer si Ti svima hrišćanima pomoćnica. Umoli Sina Tvog, Gospoda, Boga našeg Isusa Hrista, da sačuva obitelj Tvoju i sva verna čada Tvoja, koja pribjegavaju k prečistoj ikoni Tvojoj i vapiju Ti. O sve milostiva, Gospođo, Vladičice Bogorodice, sve koji se s verom i ljubavlju mole Tebi, izbavi od padova grehovnih, od svih iskušenja, nevolja i od iznenadne smrti. Daruj svima nama duh skrušen, srce smireno, čistotu duševnu i telesnu, ispravljenje od grehova, pokajanje, smirenoumlje i otpuštenje svih grehova naših. Da radosni praznujemo dolazak Tvoj i udostojimo se Carstva nebeskog, gde bismo sa svima svetima slavili prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Otokon, semegalinon. Molitva druga pred čudotvornom ikonom presvete Majke Božje, zvanom Pećka. Acciones tinos alitos, macaris insetin Theotokon. O sveblaga carice, nado naša, primi pohvalnu pesmu ovu od nas, nedostojnih slugu Tvojih, i pomozi nama nemoćnima, jer nemamo druge pomoći ni druge zaštite osim Tebe, svemilostiva Majko, cara i gospodara celokupne tvorevine. Djevo Marijo, prosveti nas, sačuvaj i spasi blagoverne careve, kraljeve i kneževe pravoslavne, spasi Gospođo i pomiluj pravoslavne patrijarhe, preosvećene mitropolite, arhijepiskope i episkope, sav sveštenički i monaški red i sve pravoslavne hrišćane. Utvrdi istinitu veru, izbavi sve nas od padova i sagrešenja i sačuvaj od vražjih lukavih napadaja. O preblaga Gospođo, Djevo, Vladičice, Bogorodice, usliši moljenje naše i umoli Sina Tvog i Boga našeg da spase sluge Tvoje koji dolaze da celivaju čudotvornu ikonu Tvoju i koji dare donose svetoj ikoni Tvojoj i Bogomladencu, Gospodu Isusu Hristu, koga rukom svojom
držiš, koju ikonu namaza evanđelist Luka, da bismo radosni, veselo i zahvalno slavili Svetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, svagda sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Molitva treća pred čudotvornom ikonom Presvete Majke Božije, zvanom Pećka. O preblagoslovena i bogoblagodatna Mati, zaštitnice i posrednice, Djevo Marijo, primi usrdna moljenja naša, koja ti prinosimo, i usliši molbene glase onih od roda srpskog, koji ugodiše Sinu Tvom i Bogu našem, Gospodu, Spasu, Isusu Hristu, koji stoje pred prestolom Višnjega i ukras su obitelji ove srpske patrijaršije i slava su vernih Bogu Srba. A to su ovi: Sava, Arsenije, Sava II, Nikodim, Jefrem, Danilo, Evstatije, Grigorije, Makarije, Maksim, Spiridon, Jakov, Joanikije, Sava III, Nikon i Kiril. Milostivo pogledaj na molitve Simeona Mirotočivog, Stefana Prvovenčanog, Vladislava, Teoktista, Milutina, Stefana Dečanskog, Uroša Mladog, Lazara velikomučenika i Vladimira, svehvalnih carica, kneginja i despotica, Ane, Anastasije, Jelene i Angeline, svetih Georgija, Stefana, Maksima, Jovana, Petra Koriškog, Joanikije Devičkog, Prohora Pčinjskog, Jovana Rilskog, Gavrila Lesnovskog, Ilariona Osogovskog, Ilariona Meglinskog, Jevtimija, Nestora, Vasilija Zahumskog i Petra Cetinskog. Ne zaboravi, presveta, one koji su služili i one koji sada služe u svetoj obitelji ovoj i stoje pred čudotvornom ikonom Tvojom. Sačuvaj svete obitelji, gde se danju i noću mole smireni inoci i bogobojažljivi sveštenici. Umilostivi, o sve blaga Mati, Sina Tvog, da spase rod naš od svake zle napasti. Sačuvaj sve nas u pravoslavnoj veri, koju verno držaše oci naši. Očuvaj nas od kužnih kvarenja dobrih naravi, izbavi nas od svih opasnosti i gonitelja koji kidišu na nas. Daruj svima nama mir, slogu, ljubav i ne liši nas nade, koja nas čuva od mrzovolje i očajanja. Blagoslovi domove svih žitelja ovog grada, sačuvaj i pomiluj roditelje, decu i sluge vernih ljudi Tvojih, koji se mole čudotvornoj ikoni Tvojoj. Ne liši nas nade, sačuvaj ljubav i veru, koje spasavaju dušu našu u svima životnim burama. Pomiluj sve nas koji se molimo Tebi pred čudesnom ikonom Tvojom i spasi duše naše. Amin. Makariston ke panamomiton ke miteratu Theouimon tintimio teranton cheruvim ke endoxoteran asinkritos ton serafim tina diaftoros theon logon te
regali